Pozdrav svima, evo danas ću napraviti još jednu kratku recenziju aplikacije Škola života. Pošto su mi developeri dali par promo kodova pa da onda i njih podijelimo. Dakle, da se uopće malo uđemo u to. I prvo da napomenem da sam ju u biti tu pokrenuo na iPadu jer nemam inače kako snimat, ne? Znači, ta aplikacija je u biti napravljena kao nekakva baza kartica vezanih za knjigu ovog autora, to je točnije njegove knjige Škola života, pa možete u biti u aplikaciji vidjeti nekakve kartice vezane za život i tako dalje. Znači, ovdje na početnom dijelu možete vidjeti popis kartica, na slučajni odabir odabrati neku karticu ili pogledati kartice koje ste stavili pod favorite. Na primjer, pod popis kartica imate normalno popis kartica. Otvorite neku karticu, možete se vratiti nazad, možete je staviti pod favorite pa ju gledate kasnije. Možete odabrati slučajni odabir, pa vam aplikacija na slučajni odabir daje kartice. Znači, jednostavno na ovaj refresh vam se baca neka druga kartica. Naprimjer, stavimo ovu pod favorite, onda imamo još neku pod favorite, pročitate si lijepo, stavite pod favorite, odete tu i vidite ponovo te kartice. Sad, što se tiče promo kodova, znači dobio sam 5 promo kodova, pa bi molio da oni koji nemaju aplikaciju, da jednostavno napišu komentar neki ispod videa, pa da ne bude ono komentar, da piše komentar, nego probajte nešto smisleno napisati, jer ako bude nešto glupo nećete dobiti kod. I naravno da ako je već imate da ne pišete komentar, jer nema smisla, mislim. Bilo bi bolje da ljudi koji nemaju da ju dobe. Eto, to bi bilo to. Pa ono, slobodno, i ako ne dobijete promo kod, skinete aplikaciju ili ovako, ok, za malo počitati nekakvu misao kad vam treba nekakve inspiracije i slično. Eto, pozdrav!